Siyaphila nathi baba. Bese bengihlola mani ukuthi ngabe kuhamba njani. Bonke sihamba njani kanjani ngenkosi? Ngemsebenzi se. Ngomsebenzi? Yabona lokhu ngiyazithola ngebhadi ngabe sathi bengisula ngomsebenzi kanje yabo kuthungu sathi nkosi. Oh sebengivela ukuthi batawuthatha kulamalanga. Owenza lokhu bese. Se. Nana bayetha nkosi bayetha vele. Bayetha nkosi. Behla nini? Angibona batawehla nini singagadza nini nje? Benzile tawusombuluka. Noma ngendala because indimbo letingo tanga lapho kosi ngaphansi jabo masecurity ngaphansi semasilanga tukayembe sathi yebo tawusombuluka baba. Oh se. Hayi siyabonga. So ngihle ngikuhlola nje silungisa lama track suit. Angibona Ngithi ngilungisa lama track suit nje ngihle ngikuhlola. Baba ulungisa ama track suit la ulungisa imali kwehla bayibhadala nyawo ibhadala ngala yabo kanisa ngendaba. Mawuthi usema kufuka ngashanye ukukhuluma nathi nabantu abafuna balethula basiphethe nathi. Oh. Manje manje ngakho la bawuthini se? Manje ngiyale kunawo ushaya ukupha ungathi awufuna izimali kangwana. Ngiyabuya kodwa namuhla nje ngiko bengihlula ngilothi ngive ukuthi bayathatha. Ngabohlobo. Hayi ukuthi ngiyawangathi kuma sofuna sibona ukuthi lokhu kufuna ube nani yabo. Lokubhadala ngibhadala kanjani nangabe kumbe sekuyaphuthuma? Angiba ngithi ngibhadala kanjani nangabe sekuyaphuthuma ngoba ngitawuta kusasa. Ngicela uma ufika wena ngicela ungishaye namhlanje sokhona siwathi sokhona konke ulungise yini nani lento akathi ube khona sibe ngabini. Ngambe sikhona ukuthi ukuphethe esandleni wena. Oh, cha ngiyabonga sewa. Akade sabona bo kasi manje sitakuma ufika ngala imali kalubona ukuthi wona ubungwathi lungiselile. Ikhona bengishiye kumake lengi-3000 bengisithe 3000 bengimshiye kumake. Ngomshiye kumake uboshe 3000 rand. Ndake le mali imali ukhuluma ngayo manje ngabe unathi ushiye imali 3000. Ngimali manje. Bengithi phela sekuba kubekela nje ukuthi kumbe nasisegathi le ngihle ngifaka. Ukufaka. Ngoba kusekhumanya imali nayo yabo for example ku-45 ngala ube unayo 10 ngizongala. Lo cash. Mangathi uyashaja uyabuta ukuthi kuba umayini kwehlamela futhi kwathi manje bathi mali sikhiphiwe. Mina nje sithola nje manje ukukhuluma bofisa ukutanga bani bafuna ngena so banele bafuna labehlayo yabo. Befuna behlala abantu ngofi kanjalo. Washo ukuthi asengilungise sekumbe nangehla kusasa imani 810. Ngifika ngicathi ubongishayela. Ngiyabonga se. Ekhaya ngithi ekhaya ngophanya. Kulamkhulamini. Emkhulamini. Ngamuthi emkhulamini. Emkhulamini nawuwela nje lapha emfuleni wenqa lapha ngeshiya kalukheli. Mawele emfuleni. Uyabona nawuwela lokho libhloko lokuncane. Yebo ibhloko encane. Kunemoto akalukhele lapha ngeshiya thineke ngimakhelwane ngumsibi lapha. Lo mtukulu wemsumbe nje. Mawuya mawamba ecandweni mawamba akuphi? Nawamba ngalathi ecandweni. Ngiyabonga sewa. Hayi ukuthi ngiyangicela ukuzobongishaya uzawushaya ufike mtoshana namuhla. Ngidawushaya nje ekuseni ngabo 8 ngoba ngidawufikela nsambama sekuhlwile. Ukuthi ngawungishayele ke kodwa kunenzalo. Siyabonga.
Ya-ke maswati lamahle naso-ke isigebengu ka-Swaziland News la sikhuluma khona lesigebengu maswati lamahle njengoba nibonile i-trend indzaba yakhona lana ukuthi kukhona lo munye bekadama ukuthatha imali kulo munye make nga-mobile money. Lesesimtholile-ke maswati lamahle libito lakhe sesibone la libito lakhe sesilitfolile nguSibusiso Sengeto Vilane. nguSibusiso Sengeto Vilane. Sitaziveta-ke nesithombe sakhe la. Nani sifuna kusibona ndasibona kubo Facebook. Uhle-ke maswathi lamahle atshintsha nalamavi. Lesikutholile ukuthi is very talented ahlakhulumisa kwemfati. Lapha nje akusiyo umfati lo yabe kakhuluma lapha azama ukuchafathisa lo mnye make mobile money. Nguye lona-ke uhlathi usebenza ka-NDP kulesinye isikhathi athi udistributha imali yaka-DPM ama-grants kulesinye isikhathi athi-ke ufaka abantu emasotsheni nasemaphoyiseni. Lesikutholile ukuthi-ke vele-ke akaboshwa so usebenza nawo emaphoyisa nangabe atholile anokhile uyabagiyela ngoba lesikutholile maswati lamahle ukuthi so ukwenda isikhathi lesithe umbuto-ke bewungathi-ke akaboshwa ngani ngoba nakuthi nesesimtholile bekulukhuni kuphi emaphoyisa ukuthi amthole ambophe. Lesikutholile-ke ngalabo-ke lebesinike-ke lona-ke lolu luhala ukuthi nakwendekile wabamba umgwaja uphindze-ke adle nawo lamanye emaphoyisa. Kuka-Swaziland News la ngikhuluma khona maswati lamahle lonicophela lona mbiko nguZweli Martin Dalamini.